So garama ya maisha ri you expected the correct nekete ne habit nego na maundu maya ri is that you are experiencing tutama experience it tulitake it is a global thing ona nyuma hari we ndirona ta kiruta kanuma guko budget ikiongerekana 8 billion twatagirira thie the kweli population irakura kwina development irahanika at a point ni twetereire ati kuri hingo tukauma from 3.6 trillion twikore in 1 point budget twagirirwo gwika iria metaga zero based budget ti ati turore Mûtûrire arahuthagira igana riu ithuĩ twikarire gite giake budget itu tukwanja na igana riu tuone tukuongerera ki twagirirwo kwanjia zero ati turabatara ki wanji kwarenda atia tubange kuma zero twabatite no maranjiririe aya wirari 3 trillion let's do better